ebeye din so ati ase na abrabo mu wura mu ene nuoma ya tia form ho no se omunya adom ni free Kristo mu a enka be din se nkom bebo sa abrabo no so ati ase ena akwa ese wo mu free mu na koye but wo mo nka ye ho Bacho sisu bi mante wasi se adoma chede ne so munya han na efiri Kristo mu a enka abrabo no mo boye no enka mo mo for me mama akwaba shonko eba 2 batch GH efidei eso muni aba motum for ba kope na ama owuzia eni na meji just say na trending issues a AC ewo omanyimu na mede ebesumum na menko ensem no so prekope ena day eye bishop enjo ba kope wakasa bishop dan obinim na meka no wasemi wa ba ponten won OBTV so abechene nsem de koso ye honorable Kennedy Japan be bia ni expose no wode akodu na ebisa for minka kakra na sentem no wasakofa prophet Nigerian ensem no amubiem esan ye Tracy Boache ni Mizbo omonto commercial ase so ni din ebepie mu no bi no okokenya asem no amubiem na we na Bishop Daniel Obi ni mapa bontebeka se wono de wontena se enye hwehan se eye prophet Nigerian eye ni nua nyame mu nkwenti no wode na no betu no atu ni nua no efom na wode futo sonko de akọ de ama prophet Nigerian na ansana no amintwa me hombra na me fefuto no entudwa fitiani asese ni din ene your friend say mechanic za na prophet kumichacha masesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe me ma akwa biem edwuma kwa say ema edi edwumedie ebremu mama Juliet Ventures me ka mama Juliet Ventures anu unsa de papa fie ene mabosu no na me ka de papa no kitchen esi na nsentem de abefu nti kitchen machines adroso ye oven ye de chi ade ye de nuemo ye de bibia fufu krampo se ye machine ye de yam fufu na ni nyan so open de papa ne bo eda fom so a mama Juliet Ventures pe obetimi akọdo ho anaso betimi trust class e wode nyama pa ebe ma ho ne bo so de obi e di wa dance na mama Juliet bo de mekra mekebi fu ankasa ebie mu so no niche roofing for eboye chidom niche roofing de wusi udan wi a obi enim se wa hyehye blocks na ne no ano no se won kata dan no so na edan no NCP na wo dan be di mu ana ye roofing na kata so ninti na me bo niche roofing me bo mabaso ediamomo because niche roofing dey say no mudi in city no sa so no modima city ninti no bia kase wo mu de o mu twa ne neat enunti niche roofing for echira kwan for wo na ba no wase ho na from aluminium works na wo pe edesese wo office ana say wo fie ana sorry ana say wo pese wo mbo aluminium works be glass be na faton nyama kakra dia na ye Women's Aluminium Limited say na makandada no wo mu de o makodale ewo glass ejuma ho ene ebiem so no aluminium works ene nti pe mo kira kwan na fa number no ewo ase ho na fe no mo ye wo aluminium works ni nya emfa emmamo ene day me guest Prophet Bernard ACM asafo oda no Holy Ghost Fire and Prayer Ministry odifo obapa mo kwa ba eje so obapa prophet o de sa de jare o quote die Nyamiada Roma. Ukoti die. Nyamiada Roma. We should quote my quote yakono. Nyamiada Roma. Oh, nyamisha, nyamieshra do that, but nyamisha obi nka ho. Amen. Odifo, we ye boni to kakra. Okay. Na nso na maybe sasa for ma ene obi bia ho ya na. Oh, nyamia dum ye nyina ye ho ye. Obi a ho nto chema adom mu sire ni mu a. Okay. Ye de wade ase. Na ye konsem ne prekope no. Bishop Daniel Obi abetu prophet Nigerian fo say won kana nuntum say honorable Kennedy Japan beba bonti no be kan tima fa no ma worry say ofinyame se ofinyame sansem no won twintwen so kra me mane fa na nuntum bi be ase obeyi no wan onya kra no won kana nuntum because ono Bishop Daniel Obi no we hu sa nyansa no ohun ntem kra nka
Senka honorable katakra ko fa na me ntumi ma ensem no mesent we de na me mu enuanom no wotu ni fu se nke be ya prophet na degrees won ka na me ntum na wonya si wo yi honorable Kennedy Japan na no efutu wo wa ko yodi fa wo so ye bitima ka se wo yo mu nuan mu bi no ntino de na wo fam meka se wo mu ye field but wo mu nyi nuanom meka o Bible mu wo yi na ma nsem Bible say adoma ye nya ye no okay ati ase ye mfa nya azan mama ndika nchia motifo okay omo domododo omo hwemododo na mechia adofo ne atifo omo hwe ifra manone ene timamfo nyina omo do too much gh nyame nhira mo musu entrende ye meka se omo nya adom ne free Kristo mu a okay ebeye din so ati ase na abrabo omo wura mu ene nuoma yate afo omo ho no se omo nya adom ne free Kristo mu a enkebe din se nkombebo sa abrabo no so ati ase ena akwa ese wo mu free ni mu na koye but wo mo nkan ye ho but you see be man te wasi se adoma chede ne so mu nyaai na efri Kristo mu a enka abrabo no mo boye no enka omo mo wo mu free ni mu na koye de but wo mo nkan ye ho wo mu free mu ene koye na so wo mo nka mo ho there be enu nti ne ehunu the false pastors okay and the true pastors okay what you say the false teachers and the true teachers all right the false apostles and the true apostles so what you say bibia mu ye good and evil bad and evil what you say enti I was ebiem mo bia hu se we mu de oma ti aso ne all right but omo ne ye no musuman no enkire se Kristo ene ewuru sa church no nti wo mo nka mo nti omo busu omo dom nti no mo ye nyana mo odifo papa bia enza me ma quotation Isaiah chapter 6 verse 1 if your Bible is odifo ni dima odifo de wo so ye ntase sawo wo bom pa ya wo mre ho okay so ati as wani abrede nyame manam nyame nim ni nam ye but eba se hwini abrabo no eni kwanse ye hunu kura wo mu as a real prophet of God there sa ne ye ni sa subantantan no no way Bible say enomo mo ntakra se enomo tubom birds of the same feathers flock together na suban be na o kan wasem ne ye unse o hwe papa Kennedy Japan expose ye ba yi suban ne ye what you say we akoye se we do we akọ hotel we ya fame we ya ye se eni kwa se ye hu oni ye nu suban ko sa tibi anim as a genuine prophet of God sa a feeling kikan emel na meka biom se enyo mo nko ano mo ti sa o there are false prophets bi o mo sie si Pentecostum Methodist Roman so what you say any Anglican woman be hiding but because of genuine men of God ne edros mo sa asafo ni mu ntino a overshadow okay enye se ye ni false prophet or Pentecostum bebre wom ye false prophet bi o sie sim okay so what you say but woman no a because of woman mo de na ba beda abontinti o do so nti abi dodo na akate wo so so what you say because the nurse of back na down sa okay woman wo different ye obi o mo fa ma bebre boni adokro mo kura chen de wo ye papa mienu ene de o mo keka o mo ye no okay ebi mu kura tiri mo de nchen o okay so what you say me nim de meka and they will testify I know one prophet bi ahụ me ko prayer camp bi ko ye waiting oba ho no there was a lady bi adom ne musra adokro no she that prophet no person ni oba ne da prayer camp prayer camp oba ne be ka kire me ade achi no papa mo tu ni car way bus but oye one of asori amebubo ni one of their prophets o ma boni dia to wo sa prayer camp wo say oba wa wo mo nchi ni we ni nsemu entu be dan oba pa enti sa suban ni ye wei ehese bebremu all the churches ewom all the churches but because of papa fo no overshadow wo mo ye wo di bone no what you say enti bon say bone ni wase no ma safesi papa no wani eno mo di papa na ba beda na bone ni wase no mo di bone ko enye se ni bone for Pentecost mo they are bad pastors in Pentecost they are bad pastors in CAC and one more one ko Bible school I am for so what be pay
na nyame na choose ni sofo nyame na choose ni prophet anase nipa ena appoint wom ene uni sika Pentecost mu a yemfa as penny ene etimi di sika to di bia ye hwe nipa so because of usika nti ni ama odibre e wo siesim ni de wakwa akotena altar so na de won konkon appoint ni so na meye na adwuma no kure mu no na otena se na wo ntwetwede because of yesika nti yenka yansem because of yedibia nti yemmo ye kyam so because of fame bi anase adwuma bi a ye womu nti no yenka yansem o kan be ma ye betwa asem ade ato so odi for ninti na efutuo na Bishop Daniel Obinim ele emma prophet Najogezi no wo afan mu no onso mana o me meka se eye ne ani nyamesom o ti nanum tuo keke best of the same feathers flock together na mi bisa se nti prophet Najogezi onso mu se efutuo we onu de o be so mu onso mu anu anasem so ati ase because me sa me mpese matwinya me ma kosumu akoboni mu sa obe ka bibi se kira me a maybe on twice thrice because mu free emu na mu koyo but mu nka ye ho so ati ase enti se onipa patakufu a ofa sire ben onti metu krama mfuma ne nye yi o because omu nyina woti bem krom wo de aye bebuo sa so ati ase de o e badwe ma obete de me kanase me akasa me hwe osofo ti me ne church members da osofo yere sofo ketua na ne nada na ba wani pomu ade so ati ase ba ko no nso na ne sofo ketua kopo ba no na koda hotel what again kra ne baba utim na modi nyame anim it making kan quotation me ba okay Jeremiah chapter 7 verse 1 atifi asam ose ani ani nyamesom ose asam afiri rade nchen ba Jeremiah nchen se kogina erade fi aponkasiem na kopai asem mi kase muntie rade asem mu yudafo amfa aponkasiem nyina ba sori rade tio ose sasa rade Israel nyankopon sie ni mumma ma kwan ene mo ne ye enye ye na mama tena ahai wodie mumfa mo antu aturu semi so se erade asori fie nie erade asori fie ni erade asori fie ni obone 3 times obi betu ne ho media me kɔ Najogezi asori obi betu ne ho media me kɔ obi ni ma asori edi enti na akɔ asori no is it fame money where do my because babu sa se ba bi a wankasa wo kra ne be kɔ no wada adwen ho after this life obi abewu but ba bi a wo kra ne be da anasa okra no oda kom na okra no piefu ma ba bia usunsum ne kwon adwen ho and the true church of Christ bia no this fallacy enim san kire bone no ena na mehwe obi nim TV station no akwa kofa keke fo so mo ball live band wa sori dem. Can you imagine this live band na keke fo so gina nyame altar so na odo ko ya chewo na emakofo ne nsori mbai wo mo di ase ginam ade boni odo asem no what wana o so esum ni han edi twaka o okay ade ntina wiaseni otonwuma wiasefo woni obi a otonyamenyom ebeye collaboration abonum wadwe ho pay na wanya ba bia se nyame fie na mo ba be sa mu kade ni achiwade e bo man on the altar of God betima koto satawale nyum ho altar of God betima koto ankwado bi ho on the altar of God where divinity meet with humanity betima koto sansemfo no enti sa so bo betu sa so what oni ni titipempo mufu a omu nyina koto amenem odi for Bishop Daniel Obinim o kasa no o ka bi say prophet Najogezi eni nwenti oyo osofo te so nwenti no ontu na jejem e wo bra wo anweyem nti ono so e de na ho oden e be time chi na ye hwa asofo sisi ano say na senten some be ba abontin fa asofo ho obi wo krapa from so ka creating pe na enu nti ibo hu na ne yonko sofo wa fa wo soro kra na o ka say tia no ni nti anyama no asofo mu nuanom asofo ehwe ase a mu masudie anything unsa medawano ase unsa die nti a meka se omu free mu ne koi but omu nkan no se okay se onu aduane na bonwunu e wo mu a ehye aduane ni nyina e wo se bonwunu ni efirim so what you say na otimi ekọ sete no ho ni ehu ensonsonia eda esum ni hantem okay so what you say
me for me say for me say madam for so for nya there was one sophobia one oba bi ko nyinsen prayer camp bi prayer camp ha bi na nti wonu so mugu ama ye pamon free prayer camp wo so what you say ama aba be da prayer camp wo sa kwa we di oba wa mamon allow but onu so wura the masses we wura system nim wo be de ho oba pa wo mo free emu na call you but wo mo kan ye ho se nko kan ye ho anko mo kan ya me asem tirodo e ka sa so dem ye mo wi asenyom aso dem ntimi banu mu wi wo ho aso dem ntimi be pa oba wo ho but o man so mo wi wo mo asa ahwiase we bata eye nipa ho nti osofo ekwe nipa nko ade eden a na mame musa wo asofo de adenchi na wo obi yire koda just ask yourself asofo de adenchi na okoju obi yire oba be ye no word na na kwa koda no asa aka che nipa ne se onye wa no onye ne ho ade na oyo oba pa ebua de na yesi enkata so emi esu ekire kunu wo akwa ko bi esu dida enti ebua de be na oba be bua so e de akwa akoma ni kunu what is scenario na se enti sample fu e de wo mo nsam de bible no kenkan ya oka ne bebre ma men kenkan biem Jeremiah chapter 6 verse number 24 eba o say yate wonka ye nsam ago ye ho yira ye ya yese oba oreko awo yate o monka o because of woman tin asofo papa na omo wo chemamu no woman nyina ni masinsam because of woman tin adifo papa na adifo kronkron a o mate o mo me chia prophet Mokla me sanso chia prophet Awuni Syria of CAC just say adifo vibrant men of God chia Reverend Isaiah Donko chia Reverend Elder Ado the vibrant men of God that woman here in hiding but woman here very powerful Jomu suba omwom oba kwate hwe ne ye ne abrabo bi omutim e wo man nim enipa bebre sabe wo ma dwen na bobo adam o sofo ntimi nkyere the deepest part of Bible ma honko betima sache now and so still o te wo fa webra fa panche bra fa pioto bra fa brezia bra fa onase ania bra just ask yourself ubeye we nyina but o kra nkwade no wabusa ho se ehimfa ne bekọ akoduru sunsumu nyuma ho menka se ni sunsumu nyuma ho but yenye ne saa so what you say yenye ne saa oba the real platter what the real prophetic word yenye ne saa and na unsa ne ye bone enu suban bone ni na wadi for konkron nim no way Elijah ba ko fo be yire that be Elisha anye bintie Isaiah Jeremiah anye bi Moses Ewurade Abraham onkofo be yire so what you say but subanya brabo bi o mu timu no it doesn't qualify for them say ye because they are men of God amam for sirom de bia so mu nimu a odifo we dey mama famra wa also odifo say wakoye odifo yi na won na fofo na say nim nkofo a wo mu so wo mu ye edifo say wa na wo say nim wo mu so mu ye genuine say na wo bubo ebedin no na wo beti say unipa we ya so oye genuine yesi oba bi ade no akọhye na ma no oba anada na wo beti say asem no honom no wo be pono say we de do aye de wa fom nti we gunyame din no fi ana say wo be twe aban mu na watu ne fo onse de bia betra montentan kesi so amekase obibi e friend the spirit of discernment okay so what you say na honkonkon so ati mu okay wa empower yen one ye nenam so what you say intuitive bibia busa holy spirit okay busa ebia na unimo ebia na sofo no trend da bia ofa no ene honkonkon de ebo agura so what you say ebia onu nanti sum ni nyuma nyino ye osum nyuma ena won so nanti han mu nti bia oti asem mefa no ho a ebia be call altar anim ana so be ko nkutu dwanim edi muadade bi so what you say betima hye atade red ana say red and black so what you say but wo mpaibom wo busa bibia fi Awurade ho okay in Joel chapter 1 verse number 12 to 13 was na mun say atade mfa mo mpai e san say asori fi aye de ejaiba adenti na ejaiba nti Kristo mi busa o mi papa we obenten matese so aye we honkonkon kire me nyoma ase kasa kire bi odefo se wo ho tema papa no na opeso no di nkuma se dem no di nkuma no be kasa sa
Oh, okay. Na me to see ya. Ansa na obeben. Onka ko na se hu efi won konkron se eye no kresi wa ya na se nye no kresi. Sa. Oh, okay. Me say me ba mo TV ntintan kesi. Asofo be bra frame for program. But me busa won konkron kire me say onte ho. Okay. So what you say? Bebre for sikape. Ye be yusu difo bi e de na pesika. Me ko ya sorry wa sorry bim that was 2018. Penny ne cheme tena sika kire me say won kofo wi na me ohwe edom wanim ene nyame mmom anim bosan ebi mu kura sebe se di ombedi kura den na sofo ka kire me say difo miawani na fa kwankire bi tu fom na jiska firi om ho miawani me mia mani na me fa kwankire me kaba me mia me fa kwankire tu fo na me nyiska o members ne nsem afi na nkonko fa me samakoa me teachings ntesa we ye ma sorry but me teachings me no akasa bibire ntesa na me kasa o mchimche nkonko o therefore mate ene nipa no kasa ye mu ne ye nyiska betina manim afi na nkonko de ne ho nsem ba afi de musa na wadidi kwase dade fi since mo no kwa me nidi na me tu motom 20 Ghana papa sofo na ni wana mdema so kona kodidi na sabra obeba na metena atwen sofo ben difo ben se sunsum ne nti mu a wonkunku betena mu a ebeye kese a abrabo bone nko a pese do motwa manfo aye manfo azan so ati ase sofo bi otimi na mehwe one of your sister station sofo bi etimi adupi amanfo a 18 cars na de okobie garage okuta sorry o but oganga ebokro no oh ye wia we ka no a change na ma play no a spray no foforo no asesa mu nuoma aten odi for final words to join ne and sorry asem oba pa de me ka kire timamufo ene mu amohwe mu amutie ne se mesira mu bible say wo empataku a omo de mu hwe nyanti mu manim but omo ye dufudi pefo se wo false prophet abon se wo ye false prophet se wo a genuine prophet a ya de bia me ka se wo pesa frame ya bo me ho mpaye na bu se Awurade se Awurade Nazareth ni ba Yesu papa yi so ye prophet mi busa senti so ofiri wana yini ho bibi kira me Kristo obeni ho bibi a kira wo ana hon konkon no be kasa hunu papa na hunu bone hunu sum na hunu han misrawo hwan wankwan koto ekwan mu kafo ntem wanka se mi hunu yanka ya de bebre akosumu omu de bebre oha ne amane empo mu de bi mpom kwada ti misrawo tuhufo emna ye wo mu emu yesum hwehwe Awurade obi a be hunu na obeda ne ho adi a kire manu ato papa odi for phone number e kan wo bibi ohia bia no ntimi from me da wadu ansi ebia wo oha bi amane bi atiti bi ebia wani ne atutu aka ho nsem o tentam bibi enye yie wa chichira o chichira ne asane fa wa samba dan Awurade e wo Holy Ghost and Fire Prayer Ministry na nyame nti bibi biala a wo pem nyinara ebebem na nso wani ji ayupe na sedi aswa fuma number be ma reach me wo so ni 020 3851633 020-385-1633 announce 0249-631-876 0249-631-876 peace shalom manuato bye bye odi for akasa ebusuafo yede besi ha enede na yedi ese no meka no se mo betimi de madwentre efa nkomo enetwe ase no atudwa ewo ye comment section no mabo modern aso follow yen ewo ye IG page at too much gh_. Medi edina na ama ouza meni Prophet Bernard Essiem enene etwe nkomo na asa for dan no eye Holy Ghost Fire and Prayer Ministry medi besia na me adwe be se din shemu bi makramu